Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Khasi Students Union Soyong Circle harangkat ke jing senran langjong usadar ke senang Wellingkut bat ka Presiden yang sengkentai Wellingkut ha ka arflai trek urisau arjar khatpra kilai kendu yoba Alexander Elhek Menteri Ketenat ke kuat ke khia ke Sarkar Jala ban pan jing pensyai halor ke jing bemla ke Sarkar ban Penteri Kampura ya ka Primary Health Center ke Padang sa kongreng haduk menta wat hadin bala depte nadu usnem arajar nyo. Usamla WL Maulong Presiden ka KSU ha ke jingkren bat kilat patai kubor ulai tu bau ba AL hek ula kular ba unsa shimkia ban pensngau sya ke Sarkar ban tungno yaki doktor bat ki staff nurse bat yaki nongtrei bat ban penbiang ru yaki dawai desien kenang ban pensuk yaki pait ba nongsong snong ka Wellingkut bat kular ru ban pleno yakane ka PHC hau benai no pra mentau snem arajar khat pra namar haduk minta nakalang jongi keseng isutho ba ka tang upgrade tang haduk kamta tangka building andai kapos nek ki wiki jitukam kampadan ka si dena takadau gelenjengi ban sehi dengan yang yo besar te akan sigi mentahi yo i kubor bana kalian umisa kat kabala eleven pembiang sekar kat bala eleven pembiang bar te nagalian jungi ni bu kan yambat ya ka ai ka ba ka department ka naga na director naga office ki ba ki gile kalomba ika ban yo pi te nagalian jungi komunisa lomba mentang la yo i ka kubor ba don sawi doktor pa ba penjur ki pos ka bala ni penbiang dan partai nagalian Sarkar ka bamlahi penbiang lo di doktor apa ka jalan nomor ba kena para doktor isu dak dokumen pat so we doktor kai ha CHC na PHC CHC saya kumbolong menta lah kumbolong menta kana CHC dai dan kan nongot ki doktor kumbolong menta ni dan laingot bom kempalong kempandap te kumbolong menta yo jikte pada bau kumenta minister bang sawe doktor wa te ngimpat tep te nakalen jingi kwa ba nai kopi ula kular hiro ba nai kopi ni ba turungan te dai tang katai yang kan ka PHC ha Wellingkut pat dai wong ban pleno la o PHC ha pas di sebab dai tang kita gi kiji kedu gi minister kadang kam kenya kan ka PHC tila kadau ki adu ajar nyung la yang ikut ka building kamdan EA tengiru la lektor bursin sekan department banyak panggani dimyo pakai tip kebatikana lanu ban beli edon bak mentang kan lubiang minister juga department lain ngi kecuba ban pleno hadis sembar tayo benengkong tingi dap pakai kemen nama nang benyo ana pakai pli tu ngiung kadang kathan inda yo sekri mabiang kantam kadang kathan